adofo mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala dwumadie na ebre asusamu nuaba epiasikapa enenso mede ebe so mo se de dan da ye no mo amunim se medwumadie se da na chese ensem die ekochi ekobreman aha ena yetu no na wonso so wakwa akwache ede ama eye wonwa wonso epe atibie ne dai die Hey, and tokwa kesia pa ekoso na busiafo esewani ensese ye ka edecho ene de muje nwunu nkrofo bi a chese wo mo da yaresa bia eda wo mo nsuso omo wa ya posifo aka chensuso no wo mo ewo ho na mo mayembonra ensem no emu ye nuaba Frida Rhymes any sister fia wo mo ho ensem na make ntokwa asori omumu eja edere butubutu na se de munim no abusuafo ye nua sister fia wonim se wo ye high life musician de hu ya any after lockdown no wenya rap artist ne nneoma bi atese wa ba bonten wo de this song eba ye WMT wo de bebe tu edwa edese ema bi no mo ewo mu keka na adwen edeche o no nim se wo kan na wape ne baby atna eno ano no nanka ono de wape ne se wadwane agya honum na eno na Frida Rhymes ono so once or ye rapper MTN hitmaker woko rene ye enti won hwe ema wo bi a wo ye high life musician won ba na wo meme twini ndini anka se ema wo so mo rapping na kwampo no wo mo no enka hu no so edi KMT ebebe boto na wode ba ye no ene ntokwa ne mu so ye eno ema eno baroni ono so ede rap goddess ebebe to honmo ono so kacha mo se next day fia pa wo di beef aba na wo pe na wo num a wole mom e na akoko nyaaye wa anya ade ne nka wo se nka oba face to face na nka eni awaka na yen akasefo aye won because me ye king of queens enti no me ye king of queens na de nka wo se me na nka oba na ne ye de afia ni na akra we ya akọ ne ho ne de entwa yiem na eno eba ye na chese ye nuaba Frida Rhymes or dey point of correction eba ye na wode eba ye no chese ensem a wo bie so ne de abusuafo na chese ni nyina ye direct punchline a wode ema sister fia ka chene so ono krampo no Shatawale nyuma wone no ebo ye nyina no ye dwemu ansa na wotimi aye den ababa idi se adwuma no ebiem nso ne Godfather bisake de a wono so wone no eba nyuma ne the Godfather so ne yewe de efa enchem na chese wosan so de medical so de ba ye chese obeke kansem bebrenti abaya no ni breya se ne ntoma gufin kwala ketwa we na wo su konoma wo ye rapper yi ana no chese an obetimi de ma no aba betwitwiri form wo de manim aba betwitwiri form because of say makwakwa rapping ti ene chese hye abaye yiye pa no se hwe se wo hu me ba bia dwane na mu mrika anya sa pa dia na se wandwane dia ne de ebesi eno ema chese wo otontrene adema ne se wo onye o make sure se wo hia no animu a ne nsam a wakeka ewo ni nyuma wadisi ni nyina no wontimi emfa entu edwa anya sa pan dia ene profita yi wo babu no ama moja atu no ne wura krampo ebefida ye wo no na enyum we kokosi ye no chese enyum nkofo de omunyuma ba de songs aba ema obeka ya medical krampo ede ne de bebebe jimu ema chese wo mo nya nyum to form ye comedians so wo mo do wo mo ede ebaye na entokwane mo ekokoye den chemene day sister fia ekokopie mu ewaye TV3 womo premises abrana Frida Rhymes so ewo honma womo ne womo etwetwe enkomo na abusua womo manu apai womo nsusu amoje nwunu womo anwunu womo moda yaresa bia womo mo wa posifo akache womo nyina ewo because nim se ntokwasi apatafo ewo mti apatafo nsusu de moje aba na abusua moma yenkonko hwe videos no na yebesan ato aso
said the moon no not just say and talk a cassia crowd and talk what change papa which me say sister fear yet there abaya Frida Rhymes wo ye ede che no said or dese no aye ne ye eno baroni de krampo de wan fa anye asembia because onim say eno de wanyini ede che no enti no say wo ye na na so wo ka bibi krampo na bibi foforo bia emfa emba na so say esukonuma eye onu obetimi achem na wo no a ko simuntema ko etimi obetimi awo Frida Rhymes na wo baba ya no enti wo kokopie mu wo ho no wo hu entokwa ekọ so na no na Ghana fo binum say na let's fear pa why ya dia ma shock wo mo so say why o ma ye shock say ba ya pa witimi this aduma na den na these songs now dey bananka expect sanka dey na emra wo den tokwa na start ye ne den na nanka wo hwehwe say NC emfa ema eye den ya dia wonsa ebeka no eno na wonsa aka na ntiwei ebro bia enim se wokọ ekokọ bro eye abaya na se wokọ ye wadwen se wone no ekwakwakwakoku ewo ba bia ye ne interview ti de wo ye no entwa ye ebinom nso ehu ne se hwe de eye sister fia aye ne de eye ne kwan so a eno no emfunso bia enim boni bia eni eye de wo ye no eso de wo ye ne de eye okay e de mom because abaya no wo manani etra nani nton this song na eba ye no enya de say sister fia wo boni din ewo mu ana so wo ka bibi e de efa ne ho enti gia wo beje so no wo ye nkomosha wo be sha enkomo enu nti enti de ese efata no a ena ne nsa aka no na ye nuanum binom de wan nim se adwenche ne de bebre ebinom ekoso a ehu ne se still na sister fia say no wonya eye rapper enti wonjai eye rapping eyi no ento wonum na won kọ ne high lifestyle na emfa ema Ghana for enu an enim no se wo betimi aye because we baba be rap song mu and also baba be dan rapper no de ntokwa say and e baba da oye Mike Tyson wo de ntokwa say and e baba dia ene na e wo say yenyi na free rapping yini mu squad no yenyi ni free because wo mu krampo no nya rapper afei and a person do ho join na do ho e be join so na e ntokwa e na wo de e ba dia ene na e den na ehu ebehia say ye be ma wo atena mu nti dodo na hu ne say yensa emma abaya no wonko na wonko di eye ne line mu eye high life no wonko tena ho no sa ene wonya eye enyum de ba wa baba beto wonya bia wontena ho no da wo hu se obehu se obey relevant na say obetimi enya ne omo obetimi di aba abonten ama Ghana fo asom agina baba no na wono so e de aba ebinom se eye Frida Rhymes wontena ho no woman any embry won trust squad the pan for my sister fia e was say djuma na wadie no ehun won trust squad emfa ema no eba na say na wo nya ready say wo baba be the song there na start e den wakwa kan won tokwa na afi de ebu abowa afi na wo dwane afi na wo de aba be ye blows o mo ni say abaya no e ye ntokwa bi no ope wa fa de ni two personal dodo eni kwan say anka wo fa no esa ebusuafo we ene eye nuanom binom adwenche a wo mo ede aba efa eye entokwa ekoso enede yi ewo eye TV3 wo mo premises na chese eye ensem na ekoso ni sister efia wo fa no personal ana ye kan wo kan enim se ya grobi no odi na so wa kire se nani abre binom hu ne se yenyinu efri eye rap squad ni mu na wonkonko di ni lem ebinom so ne say yamane embremu na mu freedom mu e na wonye den won kana ntu because eye enwum na wode eba no na ne din enim won so a wo fie sen e na wo hu eye ensem no esi efa otai eye wo mo edi eye sister fia no achi anase wo Frida Rhymes so alpha say the wadwinche esi efa etiebia fabra eye too much GH comment section ebiem so share videos no efoma adofonom ebusuafo all the social media platform mema rain free say wo be mia eye subscription bell no so na say the upload the video bia wetimi enya notification wo phone so ebiem so like your videos follow your Instagram page at too much GH _ and a brother man crying ama midi djumedie no esie me midi djumedie ho chia me midi ene epia sikapa makramo